No, sad je došao na drugu stranu ruke, brate. A kako da sam blokiran, sad ne znam šta da radim. I don't know what to do because... Oh well, doesn't matter. It is amazing how and why. To je stvarno čudno da koji se rak to meni dešava. Sad frajer stoji ovdje i ko te ba. Ajmo pravi cigarete, dečko.